бүгүнкү сабактын темасы бизде back to school болмокчу. Мектептеги күндөр. Back to school деп негизи кайра мектепке дегенди айтып коет. Мисалы, мектеп сезону башталарда кайра мектепти эстеп, мектептеги күндөрдү ойлонуп болгон же мектепке даярдык көрүп баштаган болот го. Ошол учурда колдонула турган фраза да back to school деп коет. Бүгүн дагы ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгер мектепте окуп аткан болсоңуздар, албетте учурчакта айтып бересиздер, суроолорго жооп бергенге аракет кыласыздар. Ал эми көбүбүз мектепти бүтүрүп койгондор экенбиз, ошон үчүн өткөндөгү жакшы эскерүүлөрдү бирге эстегенге аракет кылалы. Окей. Азыр эң биринчи суроо, do you study at school? When did you graduate деген суроо болчу. Мектепте азыр окуйсуздарбы жана качан мектепти бүттүңүздөр эле деген. Көбүңүздөр али экөө үчөө мектепте окуйт экен, бирөөбүз 11-класс, 9-класс деп айтышты. Калган бүткөндөрдөн сурап көрөлү. Азиза, сиз мектепти бүттүңүз беле? Азыр окуп атасыз? Бүтүп койдуңуз беле? Азиза, have you graduated school? Мектепти бүтүп койдуңуз беле? Okay, well, I guess Aziza is busy a little bit. Parizat, let's start from you. When did you graduate school? Качан бүттүңүз беле мектепти? I graduated school a long time ago, Okay. 20 more years. Wow, 20 20 and very nice. Okay, how does it feel? Жыл сайын эскерип, эстеген болосузбу мектепти? Or Yes, when I так, эстегенде кандай кылчу эле? remember? When I remind my school day, I have butterfly in my stomach. Oh, very sweet. And it was very happy days in life because it was my childhood. It's my Окей, алло, Паризат. Мен жакшы эле угуп атасыздарбы? Паризат жок болуп кеттиңиз бир секундка. Так. Интернет жакшы болбой атат окшойт. Ооба. Мен угулбагам Азыр кайра угулуп атат, Okay, Parizat, thank you. It's been a long time for real that you graduated school. All right, we've got here new students. Shahida жана Айтихан деген студенттер кошулган экен. Shahida, саламатсызбы? Hello, Shahida. Hello, Shahida, саламатсызбы? Сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Микрофонду жандырып сүйлөөнү унутпаңыздар. Okay, Shahida. Shahida, hello. How are you? Hello, I'm fine, thank you. Well, Shahida, can you tell about yourself? Where are you from? Yes, I am from Kyrgyzstan. Yeah, great. I am married. I have 4 children. I am 33 years old. 33 years old. I live in California. Oh, you live in California? Wow, Shahida, amazing. So you are an American girl. Okay. Well, Shahida, today we're talking about school. Бүгүн мектептер жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Качан бүттүңүз эле мектепти? When did you graduate school? I finished at school, yes. I finished school. I finished school at 10 years ago or 11 years ago. Канча жыл болуп калды? 12 years ago. 12 years ago. Wow, that's a lot. Well, okay, Shahida, nice to meet you. Siz таанышканыбызга кубанычтабыз. Welcome to our talking club. Сабакка кош келдиңиз. Бүгүн мектеп жөнүндө сүйлөшөйүз. Right, let's keep going. Now, Sымык, what about you? You still study? No, you don't study at school, right? You already finished it. Yes, I don't study. I graduated school in 2019. 2019. Oh, okay. That was like 1 year before COVID, right? You are an online student. Okay. All right. What about Sharkul? Sharkul, you have also graduated school, right? You have finished. I graduated my school 5 years ago. 5 years ago. Wow. Okay, that's a nice number. Me,
I graduated school 8 years ago. I have graduated in 2017. Yeah, I'm also getting old, kinda. Okay, well, nice to know everybody's like school timing, because now we're gonna remember, we're gonna have some nostalgia about school. Мектеп боюнча бираз ностальгия болот. Алгач кадимкидей мектеп жөнүндө сүйлөшкөнгө бизде атайын сөздөрдүн, жаңы сөздөрдүн тизмеси бар. Бүгүн жаңы сөздөрдүн тизмеси аябай чоң болот, себеп дегенде бул сөздөрдүн баары сиздерге пайдалуу болот деген ойдомун. Азыр мындай кылалы. Биринчи барактагы 11 сөздү бизге Айтикан окуп берсин, Айтикан мүмкүнчүлүк болсо окуганга аракет кыласыз. Мен сиздин атыңызды туура эле айтып атам да, оңдоп коюңуз мени, To graduate, subject, lesson, much, chemistry, physics, class maths, bestie, bully, sporty go, Азаматсыз Айтикан. Айтикан, сиздин тегерегиңизде бир аз эме экен, ызы чуу көп экен, ошон үчүн тынчыраак жерге жылып алганга аракет кылыңыз. Сизди бир аз жакшы укпай калып атасыз. Бирок азаматсыз окуганыңыз үчүн эң сонун. Азыр мындай кылалы, бир аз кээ бир сөздөрдү оңдош керек, угуп турганга аракет кылыңыз, To graduate, бүтүрүү, subject, андан кийин бизде math болчу, chemistry, physics, classmates, bestie, bully, sporty, guy. Анан эң акыркысын Ö менен nerd деп окуйбуз. Акыркы 3 сөздү негизи начар ситуацияларда эле колдонот. Ошон үчүн азыр сиздер муну туура эмес түшүнө албаңыздар. Bully деген баягы тентек балдар болот го, башкаларды көп шылыңдаган. Ошолорду биз bully дейбиз. Албетте ар бирөөңүздөрдүн мектебиңиздерде мындай окуучулар бар болчу. Ошон үчүн сиздердин англисче вариантын билсин деп бияка жазып койгом. Бирок мындай күндөрү баягы адамга катары колдонгон бир аз мындай абзывайт эткендей болуп калат да. Ошон үчүн bully дегенде баягы мындай начар окуяларды айтып берип атканда эле мүмкүн колдонсо болот. Бирок адамга катары you are a bully же you are a nerd деп айткан бир аз кызыктай болуп калат. Sporty guy деген дагы баягы спортик балдарды айтат. Мектепте кадимки сабактардан көп окубаса эле, бирок футбол, волейбол секцияларына катышкан балдарын nerd деп баягы көп окуган балдарды айтат. Бизде ботаник деп коюшат го. Ошондой. Кеттик. Азаматсыз Айтиканга рахмат. Анда кийинки сөздөрдүн тизмесин окуйлу. Кийинки сөздөрдүн тизмесин бизге Акылай окуп берсин. Акылай, let's go. Акылай, Can I start? Yeah, sure. My English is so bad. That's why I can read so bad. First I'm of sorry. all, What did you say? friendly. Your name is different, right? Am I pronouncing it wrong? Friendly. No, wait a second. Friendly. I was asking about your name. So your name is Akılay, right? Or Yeah. yes. Okay, good. Let's go. Friendly. Unfriendly. Nerdy. Active. Students. Favorite. Teacher. Kind. Stern. Strict. To hate. Loathsome. Yes, very good. Very nice reading, Akılay. Good. There's one more word left. Баягы unfriendly synonym окуп бересизби? There's a synonym of unfriendly there. Can you please read it? Unfriendly and this one. Hostile. Hostile. Yeah, thank you. So these are the words you can use while you are describing your classmates, your friends from school, or maybe teachers, right? I suggest everybody to make screenshots right now because
After this, when I'm gonna be asking questions, these words are gonna be useful. Кийинки слайдтардагы суроолорду бул сөздөр сиздерге керектелет. Ошон үчүн азыр экраныңыздарды скриншот кылып алыңыздарды сунуштайм. Эстеп калганга, албетте артка келиңиз десеңиздер келем. Бирок эстеп калганга, сабактан кийин дагы практикалаганга скриншот кылып алуу жакшы. Кеттик анда. Биринчи суроо. Tell us about your school. Мектебиңиздер жөнүндө мага айтып бериңиздер. Айтып берүү үчүн суроонун астындагы шаблонду колдонсоңуздар болот. Бул жакта асты сызылган жерлерге өзүңүздөрдүн мектебиңиздер жөнүндө сөздөрдү кошушуңуздар керек. Биринчиси, мектебиңиздердин номерин айтсаңыздар болот. Мен мынчанчы мектепте биякта окугам. Таласта мисалы. Менин мектебим чоң, кичине болчу. Биздин класста мынча студент бар болчу. Биз баягы дружный, ынтымактуу болчубуз. Же ынтымактуунун ордуна башкача ынтымаксыз, ызы-чуу болгон класс болчубуз деген сөздөрдү колдонсоңуздар болот. All right. I want to listen to Сыймык first. Сыймык, let's start. Okay. I studied in Arzubai Sayipov School. school in Osh. The school was big and there were great students in our class. We were friendly. Okay, very nice. Was your school big? Is it in Osh City? No, my school is in the village. Oh, in the village. Okay. Then I think the school wasn't that big, I guess. Because in villages, schools are quite little and maximum you have 700, 600 students, I guess. Yeah? Or your school was big? No, yes, you are right. My school wasn't big. Okay, all right. Good. How many students were there in your class? In my class, 35. Okay. Well, thank you, Сыймык. All right. Good job. Very nice usage of the template. Шаблонда аябай жакшы колдондуңуз, азаматсыз. Now, let's listen to Aziza. Aziza, can you tell about your school, please? Do you still study at school? Азыр мектепте окуйсузбу, окубайсызбы? Ошондон баштасаңыз да болот. I have finished school this year, 2024. Wow, okay, very nice. And which school did you study in? I studied in Koksu school in Osh region, Alai. All right. The school wasn't big. There were 17 students in our class. Oh wow, civil class. We were friendly, and I like my classmates. And my favorite teacher is math teacher. And I like math subjects because I like subjects. Yeah, okay. Well, so you like the teacher, that's why you like math, right? Because the teacher was good. Wow, sounds amazing. Thank you, Aziza. Very nice, very informative. Good job. Almost no grammar mistakes. Grammatical каталары жок болуп айттыңыз, азаматсыз. Сонун. Now, let's listen to Sharkul. Sharkul, can you tell us about your school, please? Thank you. I graduated to my school 5 years ago. I studied in Mukash Pazarkulov school in Naren. And my school was big. And there were 25 students in our class. My classmate was very friendly and very active. My classmates were very active. Yes, were very active and friendly. So. Okay. Good job. Very nice. Now let's go. Let's listen. Thank you very much. Parizad, let's listen to your story about your school. By the way, you are free to not use this template. Бул шаблонду колдонбой деле өзүңүздөрдүн оюңуздарын айтып берсеңиз деле болот. Okay.
I graduated school 26 years ago, and a lot of things I forget about my school. But my school was big. There studied about 1,000 students, and then my classmates were cool children. Okay, that's nice. And I graduated in the village. Okay. That's That all. sounds very informative and interesting. I mean, it's been a while. Have you had this party? You know, people celebrate 20 years of finishing school, and then 10, and then 30 years of graduation. Have you celebrated 20 years of graduation? Like 20 жылдык, 10 жылдык деп майрамдашат го Паризат. Have you had this kind of celebration? Алло, угуп атамбы? Okay, well, guess Parizat is busy. Parizat, well, you can think about it, and if you have an idea, you can share then. Thank you. Now, let's listen to Albina. Albina, siz мектебиңиз жөнүндө угуп көрөлү. Can you tell us about your school, please? Hello? All right. Well, мени угуп атасыздарбы? Кандай угуп атат негизи? Сымык, Шаркул мени угуп Yes, атасызбы? we can hear you. Your voice is угуп very атат, clear. бирок кичине акырындан угуп атат го. All right, okay. Жакшы эле болот. Жакшы, анда мен эмес, студенттердин эмеси окшойт, интернет менен маселеси окшойт. Okay, thank you. Shahida, do you want to share some information about your school? Мектебиңиз жөнүндө айтып бергиңиз келет? Let's go. Okay. I studied in number 10 school in Talas. I forgot its name. Only I know its number. The school was big, and they have a lot of students. There were 29 students in our class. We were friendly. I like my students, my classmates. Your classmate. Yes, I miss my classmates. Yes. You missed your classmates. Yeah, of course. Well, that's very nice. Well, you told us that you graduated school 12 years ago. Have you had this celebration of, like, you know, after 10 years people celebrate? 10 жылдык кылып куттукташат го майрамдай. Have you celebration? No, I don't. Because I when we had 10 years. 10 years. Yes, I lived in Russia. That's why I didn't came in school. But were you invited? Did they invite you? Чакырды белесизби? Yes, they invited. Very nice. May Okay, I ask you something? well, I guess you can attend when you're gonna have like 20 years or maybe 15, right? Simon, did you say something? Yeah, siz сурап атасыз го, have you celebrated деп, ошого I didn't celebrated деш керекпи же I have not celebrated грамматикалык жактан кайсылыктуу болот? Биринчиси I didn't celebrate дегенде бул past simple'да айткан болосуз. Жөнөкөй чакта жөн эле бир жол майрам болгон, бирок майрамдаган эмесиндеш үчүн I didn't celebrate деп айтабыз. Did уже өткөн чакта турган үчүн celebrate аягына эчтекени кошпойсуз. Past perfect бирдеме менен айтам десеңиз, анда I haven't celebrated деп айтасыз. Have менен ed уланат да. Бул учурда сиз өмүрүмдө бир да жолу майрамдап көрө элекмин дейсиз. Мисалы, мектепти бүткөнүңүзгө 30-40 жыл болуп кетип, анан 4-5 жолу майрамдап, анан бирөөсүнө да барбасаңыз, анда I haven't celebrated it yet. Буга чейин бир да жолу майрамдап көргөн эмесмин деп айтасыз. Yeah, you're welcome. It's okay. Now, very nice, Shahida. Thank you, Shahidага рахмат. Welcome. Колдонуучулардын арасында биякта
Ким бар экен? Айза бар экен, э? Айза, let's go. Let's listen to your school. I studied in Toktomsa Limbekov School in Osh. Okay. The school was big. Were 25 students in our class. Very nice. Very good. We were friendly. We were friendly. Very nice. Good. So, you have finished school when? Качан бүттүңүз эле мектепти? 3 years ago. Жыл болду, or maybe you still study in school? 3 years ago. 3 years ago. Good. Yeah. Very. Well, thank you. Good job, азаматсыз. Рахмат. Бизде бүгүн дагы Нистан бар экен. Самыбекова Нистан. Нистан, hello. Hello. Hi. Nistan, tell about yourself, please, a little bit. And you can keep telling us about your school. Yes. Now I study at the university. I graduated in my school 3 years ago. I studied in Erkinbaev Samibek School in Istanbul. The school was small. There were about 300 students. I love my classmates because we were only 11 students in our class. Wow. Okay, that's like few. We were? One third sense quote, we were friendly. Азаматсыз Нистан, сонун азамат жакшы колдонуңуз. Бир нерсе, могул жерде were менен where'дин айырмасы бар. Were дегенде могу өткөн чактагы жардамчы этишти айтып аткан болосуз, where десеңиз анда могу h'ти кошулган кайда деген суроо бар го. Where are you from деген. Ошол учурда where деп айтасыз. Бул жерде менен кыргызча өгө окшош where деп айтып койсоңуз туурараак болот, Нистан, рахмат. Мектебиңиздер аябай кичинекей болчу экен, жалпысынан 300 болсо, анан классыңызда да 11 студент аябай аз экен. Бирок наоборот аз болуп аткан жакшы болуш керек, ынтымактуу, кызык болуп чоңоюңуздар, Окей. Бизде Муратова деген колдонуучу бар экен. Атыңызды унутуп калдык. Медина болуш керек эле. Медина, let's go. Let's listen to your school. I studied in Байымбет School in Naren, regions Актала. Okay. The school was big. Жакшы. My classmates are very friendly. I like the class teacher. Okay, very nice. Our school is very beautiful. I really like my school. Very nice, Medina. Good job. Medina, when you say study, oku дегенде а менен баштайсыз, I studied in Naren деп коштуңуз болот. Башкасы жакшы, азаматсыз. Very nice. Now, let's proceed. We have Rahima. Rahima, биз жаңы кошулган студенттерден бар экен. Rahima, саламатсызбы? Hello, can you tell about yourself? Өзүңүз жөнүндө айта аласызбы? Hello everyone, my name is Rahima. Nice to meet you. Where are you from, Rahima? I am from Minosh. Oh, you are from Osh. Very nice. Welcome to our talking club, Rahima. So we're talking about schools. Бүгүн мектептер жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Мектепти бүттүңүз беле, же дагы деле окуйсузбу? Мектебиңиз жөнүндө айтып No, I am a teacher. Oh, you're a teacher. Okay. Yeah. Very nice. Nice to meet you, Rahima, as a teacher. I mean, Nice to meet you too. What about your personal, school when you were a child, student, When I child? Качан бүттүңүз эле мектепти? Көп болдубу? Yes. I studied in Arab Sadaqah School in Aravan region. The school was big. There were 5
5,000. Oh wow, 500 students in our school. School. Okay. Well, I don't think then your school is big, 500 students is a tiny amount. Mhm. Yeah. Okay. All right. Well, Rahima, when did you graduate at school? How many years ago? Yes, I graduated to 16 years old. 16 years ago. Oh, Rahima. Yeah, that's a while, but not too much. Very interesting. You graduated school and you are working in school. Do you work in school as a teacher? No. No? University. University, yes. College. You work as a teacher in college? Yes. Very nice. Okay. Well, nice to meet you, Rahima. Good job. Nice to meet you too. Рахмат. Азаматсыз. Сонун жооп болду. Кийинки Рахима менен бирге кошулган бизде Сайкал деген студент бар экен. Сайкал, hello. Can you tell about yourself, please? Where are you from? What do you do? Өзүңүз жөнүндө бир аз айтып бериңизчи. Сайкал, каяктан болосуң? Эмне кыласың? Сайкал, хай. Окей, Сайкал бош эмес окшойт. Анда бардык жаңы кошулган студенттерге саламатсыздарбы? Мындай сүйлөгөндөн тартынып атсаңыздар, биздин жана Окутулдун баарлашуу деген дагы группасы бар. Канал аркылуу ошол жака кошулуп алсаңыздар да болот. Бияктан тартынып атсаңыздар, ошол жака кирип акырын жоопту жазып койсоңуздар, кийин окуп коебуз, ал дагы практика болот. Okay. Well, nice to hear about everybody's school. Баарыңыздардын мектебиңиздер жөнүндө билгениме кубанычтамын, кызыктуу болду. Let's go to our next question. So, my next question is gonna be, did you have a favorite teacher? Сүйүктүү мугалимиңиздер бар беле, болсо ким? Бул жакта дагы шаблон турат. Жооптордун биринчиси бар болсо, ооба бар болчу, мындай болчу, аты бул сабактан берчү дейбиз. Кийинкиси болсо, жок болчу. Teachers in my school were rude and horrible. Менин мектебимде мугалимдер аябай эме, катаал, rude дегендай жаман сөздөрдү айтып берген, анан horrible, ужасный мугалимдер болчу деген. Мен ишенем, мындай жоопторду эч ким бербейт, бирок хотя положительныйды берсеңиздер болот. Анан суроону жоопту берип атканда, могул жакта сөздөрдү колдонсоңуздар болот. Мисалы, kind, меримдүү, stern, сүрдүү мугалим, коркунучтуу, Анан strict, аябай катаал, бекем кармаган мугалим болсо, Okay. Now let's listen to Сыймык again. Башынан баштап кайра очуп мен уга берели. Сыймык, tell us about your favorite teacher in school, if you had one. I haven't a favorite teacher at school, so Really? but at the moment I regret that I didn't try to study English at high school. Okay. Did you have a nice English teacher in school? No, how do you say in English? It's like she needs English teacher needs English teacher. Okay. All right, I understand. Well, that's a common problem in regions of our country. In my school in Juandabö village in Talas, I also had a bad English teacher. I mean, she's not bad. Her English was bad. So I think we were just unlucky to be born in a village. It's okay. But all in all, you don't have any of your teachers. You didn't like them? Жакшы эмеспи мугалимдердин? Кандай дейсиз? Мугалимдердин бирөөсү да жакшы эмеспи? You didn't like anyone? Bilmem, I have never thought about that. Okay. Well, right now, think about it right now. Maybe you will remember some nice teachers from your school. I mean, it's impossible to study 11 years and not like any of the teachers. 11 жыл окуп, бирден мугалимди жактырбай. Okay, I will try remember who was my favorite teacher. Okay. It's okay. Maybe if you don't have in school, you can think of your university and stuff. But if you don't have, it's okay too. Okay, thank you. Now, let's listen to Sharkul. Sharkul, tell us about your favorite teacher, if you have one, of course. My in
in my school, I have many good teachers. Okay. Yeah. Now I remember my teacher. What was her name? Аты ким эле? Yeah, I forgot. Кайсы сабактан берчү эле эжеңиз? Эжеги беле же агай беле? Эжей болчу. So she taught which lesson? For example, my teacher, she taught language. What about yours? My favorite teacher айтырсың болот, э? My favorite teacher, English teacher, Gulzat. English too. Yes, Gulzat деген эже болчу. Фамилия Замирбекова Gulzat. And my favorite subject is Kyrgyz language, and spent spent болот. Сабакты жакшы spent сабакты өтүү деген have lessons болот. Ошон үчүн have lessons like me, and I like my Kyrgyz language teachers. Her name is Jana. Jana. Very nice. Okay. She is very creative teacher, and very kind. Okay. Yes. Well, that's so nice. Well, actually, teachers, they like compliments like this. If you ever see them, or maybe if you see them on social media, you can text them about it. Истигеш жакында эле эстеп жазып коюңуз десеңиз, аларга аябай жакып калат. Okay. Very nice that you remember them. Good. Thank you. Жакшы, рахмат. Кеттик анда. Париза, сиз дугалы. Сүйүктүү мугалимдериңиз жөнүндө айтып бериңиз. Can you? Let's go. Oh, Париза, are you here? Can I answer later? Oh, sure, of course. Sure. Now, let's listen to Shahida then. Shahida, siz дугалы кеттик. Сүйүктүү мугалимиңиз жөнүндө. Okay. I studied different school, but I had I had a favorite teacher. His name is Mayram. Her name is Mayram. When I was first class, she taught me. He taught me. He taught me. That's why I like my teacher. She was very kind. She was very beautiful. But I like every body teachers. All teachers. You like all teachers? Yes, I like all teachers. Okay. Well, that's very nice of you. Good. Very good. So your favorite teacher was your preschool teacher. Preschool. Yes. Very nice. Good. Thank you. Thank you, Shahida. Башка студенттерге мына шаблондорду колдонуп атканда айта кетчү нерсе, мынакта суроодо did you have a favorite teacher? Сүйүктүү мугалимиңиз бар беле дейт, э? Демек өткөн чакта жооп берип атсаңыздар, yes, I had деп айтасыздар. Ал эми учурчакта мектепте окуп аткан болсоңуздар же университетте болсо, yes, I have дейсиздер дагы. Андан кийин it is десеңиздер азыр болот, же it was деген өткөн чакта ушул болчу деп. Мисалы, it was Нургул эже for me. She taught English language. Ал мага Нургул эже эмеден англис тилинен сабак берчү бизге. Ошондой эле no, I haven't деп айтабыз. Өткөн чакта болсо hadn't, а учур чакта I hadn't. Менде азыр жок сүйүктүү мугалимим деп. Okay, now let's listen to Rahima. Rahima, can you please tell us about your favorite teacher?
Yes. Yes, I have. My favorite teacher is Damir Ejike. Oh, very nice. She is English teacher. She's an English teacher. Good. Okay. Why did you like her? Because she very new. She teach new methods. Oh, okay. And very interesting lesson. Okay. Very nice. Thank you. Thank you. That's all. Yeah, it's all right. Rahmat. Now, Aziza, let's go. Okay. Did you have a favorite teacher? Yes, I had. It was Bakirovna Urmat. Okay. She taught me Kyrgyz language and Kyrgyz literature. She is very polite, very kind teacher, and she always supported me. And my teacher and me prepared for the Olympics. Wow, you went to the Olympic Games from Kyrgyz language, right? Yeah. Oh, that's really nice. I think you were a popular school girl in school, right? Because I used to go to Olympics too from Russian language. Oh, very nice. That's very interesting. Good. Well, thank you, Aziza. Very nice. Now, let's listen to Niestan. Yes, I heard. She taught math. She taught math. She taught math. Her name is Ainagul. Many teachers were very kind, but some teachers in my school were rude and strict. Okay, very. You didn't like them, right? Yes. Okay. All right. Well, I think every school has this like bad teacher, you know. Ар бир мектепте ушундай бир мугалим бар го, баары жактырбай аларды дайым ушундай. Okay. Thank you, Nistan. Now let's listen to Aiza. Aiza, let's go. Yes, I heard. It was Tatu Eje. Tatu Eje, okay. She is history teacher. She is kind and beautiful. Okay. I like my teacher. All right. Very nice, Aiza. Good. Very interesting. Now, most of the teachers that we remember from school, they stay in our head as very beautiful. Мен дагы биз эмеден кыргыз адабиятынан берген мугалимибиз бар болчу. Перизат деген эжеле да аябай сулуу болчу анан. Көбүбүз анын сабактарын жактырбасак деле өзү сулуу болгон үчүн ушундай жакшы көрөт элек ошонун сабактарынчы. So I think we were kids and that was interesting for us. Okay. Thank you, Aiza. Now let's listen to Akalai. Akalai, let's go. First of all, I want to talk about my school, my class. My school name is Toktogul, number 3 in Alay. Okay. Sorry, it's big. Right about the. It's okay. I'm sorry. Proceed. 1%. It's big school. We have 3 floors, but in my class we have only 19 person. 19 students. 19 students, yeah. My class is very friendly, active, and noisy. Oh, okay.
Noisy, right? What You mean? about, yeah, what about school days? I'm preparing for test and teach 6th class for maths because I got good answer on the test. Right. I always like my English teacher and teacher for maths. Okay. I don't speak English very good because we don't learn English until the 6th class because we haven't teacher. Oh, But that's now bad. but now I'm beginner. Well, you know what? I don't think you are a beginner, Aklay, because your English sounds great. You are definitely not a beginner. I would actually rate your speaking English A2. That's almost like a third level. So there is a beginner level, which is 0. There is elementary level, which is the starting, and then there is A2, which is supposed to be the third level of English. I mean, your speaking English is really good. Oh, good job. Thanks. Yeah, you're welcome. So, about your favorite teachers. So, yeah, my favorite teacher is Kengeshkan and Bermet. Kengeshkan, her name's Kengeshkan. She's teach me for math. I'm respect her, and she's always kind and stern. Kind and stern at the same time, right? Yeah, but she's always friendly. Okay, I see. All right. Now, what about the second teacher? You said so, Kengeshkan and maybe now we teach нас учат. Как это можно сказать? We are taught. Нас учат. We are taught. We are told Bermet Ejike in for English. She's also friendly, but when are unfriendly, she's told for us good ideas. Good как это объяснить? Акылдуу сөздөрдү сүйлөп, жакшы жолго жолдоп турган эжеке да. She always gives good advices, right? Yeah. Very nice. Okay. Very good. So, your favorite teachers are Bermeteci, English teacher, and your math teacher. Yeah. Well, that's great. Okay. Good. I think your teachers are proud of you. Mugallimderiңиz siz meni сыймыктанат деп ойлойм. Very nice results. Жакшы, эми жыйынтыктар бар экен. Окей, бизде кимди уга элек? Мисалы, Шахида, сизди уга элек? Жок, Шахида жооп берди. Medina, let's go. Yes, I have my favorite teacher at school is the English teacher. She is very kind and smart. And as I said, the class teacher, she is very cool. Okay, well, good job. Very nice, Medina. Азаматыз. Thank you. Yaxshi. Now, бизде баягы бир сабактын башында кошулган могу леопардтын белгиси бар колдонуучу бар экен. Атыңыз ким? Let's get to know you. Сабактын башынан бери сүйлөйлексиз. Yes, my name is Gulnur. Gulnur, hello. So, Gulnur, we've been talking about school all the time. Do you study in school right now, or have you graduated? Yes, I have. Do you study in school? Окуйсуңуз мектепте же бүттүңүз беле? Нет, окуймун. I study in school дейсиң да. Канчанчы класста окуйсуз? I study in 7-нчи класста окуймун. 7th grade. Yes. Very good. Сүйүктүү мугалимиңиз барбы? Do you have a favorite teacher? Yes, I have it. It was. Yes, I heard. Oksana. It is Oksana. She taught English language. She teaches English. Ал англис tilini сабак. Okay. Oksana эже дедиңер, э?
Yes. Okay, very nice. All right. Why do you like her? Несин жакшы көрөсүң Оксана эжени? Мындай эми she's beautiful and как мындай эми бизди жакшы жолго мындай айтат да. She gives very good advices, right? Yes. Okay. Very nice. Гүлнур азаматыз, рахмат. Окей. Бардыгы жооп берип бүттү деп ишенем. Рахима, жооп бердиңизби? Баарыңыздан сурадымбы? Ооба, мен жооп бердим. Okay, very nice. Бардыгынан сурап жатыштым. Oh, of course, Сайкал. Oh, Сайкал, hello. Hello everyone, I am Saikal. Nice to meet you. Thanks for allowing me the opportunity. Of course, you're welcome. Before I Yes, I had my favorite teacher. Her name is Farida. It was kind and beautiful. And his lesson, she was kind and beautiful. And his lesson very interesting. She taught biology. Her lessons are very interesting. His деген эркек киши жөнүндө сүйлөгөндө болот, Okay. Very nice. Азаматсыз, жакшы. Сиз баягы англис тилинде аттошторду бир карап коюшуңуз керек экен, Ал, бул, мен деген, you, he, she деген. Жакшы. Very nice. Рахмат, Сайкал. Эми уланталы. О, бизге жаңы Айжамал деген студент кошулуптур. Айжамал, саламатсызбы? Hello. May I? Of course, Parizat. Yes, Ayjamal is busy, I guess. Let's go, Parizat. My favorite English teacher was Zilovna, and now I recognized was a great teacher. She taught us well the there. Yes, of course, she taught you well. Now You're a teacher yourself right now. Parizat, siz bizdi угадасызбы? Кээде жок болуп кетип атасың деп. Бир жак болуп кетип да. Интернетте бар. Интернет начар болду деп окшойт. 4-5 секунд болуп калды, жок болуп кеттиңиз, Parizat. Teacher, excuse me? Yes, of course, Rahima. I have one question. Sure. What's your name? My name? Tell me about yourself. Yes, because I'm first time. Yeah, no problem, it's okay. Мен сабактын башында өзүмдү тааныштыргам. Бүгүн эмне болуп, камерасы иштебей атат сабактын, ошон үчүн мени көрө албай атасыздар дагы. Бирок мен баягы Телеграмга тиги тоголокту жаздырып турам го, ошол мен. Атым Мунаржан. Окутуулдун мугалимдеринин бири болом, ошол жакта иштейм. Токиң клабдарды кезектешип өтүп турабыз. Мен анан Гулша деген коллегабыз экөөбүз кезектешип өтүп турабыз. Ошо кесибим боюнча котормочумун, англис тилинен сабак бергениме 4-5 жыл кетип атат. So yeah, this is what I do. Right now I work for Okutool. We make social media content, we prepare program, we prepare lessons, and apart from our talking clubs, we have an app. Биздин колдонмабыз бар, эсиңиздерде болсо. Мүмкүн араңыздарда киргендер бар. Ичинде кадимки онлайн сабактар, грамматика эрежелери бар. Кирип өз алдыңызча окуй берсеңиздер бар. Биз ошолорду жаратабыз. Very easily channel. Thank you so much. Биз бүгүн сиздерден бир нерсе сурайлы дегенбиз, ошол. Бизге Телеграмдан аудио катарында фидбек жазып бере аласыздарбы? Биздин колдонмабыз жөнүндө, канчадан бери биз менен окуп атасыздар, сиздерге пайдалуу болду, болгон жокпу, жазып кетсеңиздер, сонун себеби биз социалдык тармактарда бөлүшкүбүз келген. Yes, of course. Биз дайыма скриншот кылып жүктөсөк, калп эле жасагандай көрүнүп калабы, аудио форматында да алсак болмок деп, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо,
ошону менен бөлүшсөңүздөр да сонун болмок болчу. Which language should we record this video? I think Kyrgyz is fine. Not Russian for sure. You can record it in Kyrgyz and half in English. Жартысын кыргызча, англисче кылып эле жаздырсаңыздар болот. Токиң клабдарыбыз жөнүндө, колдонмобуз жөнүндө, Instagram жөнүндө мүмкүн жазсаңыздар болот. Telegram каналда кошулуп, кайсысынан көңүлүңүзгө кайыкта болсо ошол жөнүндө бир эки сөз жазып койсоңуздар болот. Okay, I will try to do it. Yeah, thank you so much. Thank you. I also try. Thank you, Shar. No problem. Thank you. Негизи биздин Thank you for your lesson, teacher. Жок, биз бүтө элекпиз али. Дагы бир эки анан кийин. Мен коштошо элекмин али сиздер менен. Кайра отурсуздар. Okay. So we just finished the question. Now I have 2 and 3 more questions. I think the last one is more interesting. Эң акыркысы кызыктуураак болуш керек. Мектептеги алгачкы тоок сүйүз жөнүндө сүйлөшөбүз. Калган Interesting. Ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Эсиңиздерде калды беле? Do you remember your first crush? Биринчи жактырган адамыңыздар эсиңиздерде. Негизи crush деп койгон англис тилинде to have a crush on someone деп коет. Ылдый жакта, оң жакта жазылып турат. To have a crush on someone деген фраза бирөөнү жактырып калгандай, бир көргөндө жактырып калып, анан мындай несерьезный жактырып калып болот го, ошону crush деп коет. Сүйүүгө өтө элек кез да. Ошону crush деп айтсак, анда жактырган адамыбыз жөнүндө сөз кылып аткан болобуз. Мисалы, my crush is, I don't know. My crush is Нурбек Атабеков, да? For example. Something like that. So, do you remember your first crush from school? Эсиңиздерде барбы жокпу айтып көрүңүздөр. Англис тилинде тоок сүйүү дегенди puppy's love деп коет. Күчүктүн сүйүүсү дегендей деп коет. Азыр могу экрандагы шаблонду колдонуп айтып көрсөңүздөр болот. I can start first. Мен биринчи баштай алам. I do remember my first crush from school. His name was Кундузбек. I was in 6th grade, 6-cı класста болчумун, when I had a crush on him. He was a handsome Middle boy. He could sing. He was an active and cute boy. He liked me first, and then I liked him too. So he was my crush. Сиздер өзүңүздөрдүн крашыңыздар жөнүндө айтып бериңиздер эми. Do you remember them? When was it? Кимден баштайлы биринчи? Кезектей, кадимкидей Сыймыктан баштайлы анда. Сыймык, let's go. Do you remember your first crush from school? Yes, I remember. At school, I had a crush on my classmate. She's named Nurperi. She was very beautiful and she was good at learning lessons, at learning subjects. Am I right? Yes. Okay. So, yeah, and while school days, өтө тез алмашкан, кандай болот эжеке? Краштар өтө тез алмашкан. I had getting changed fast болобу, кандай болуп калат? Thanks, but I used to have different crushes every time. Дайыма башка краштарды жакшы көрүп жүрчүмүн десеңиз болот. I used to. Жем десеңиз болот. My interests were changing very fast. Бат эле кызыгууларым өзгөрчү деп айтсаңыз болот. Yes, at school times my interest is changing very fast. Okay, so Nurperi was not your only crush. Yes. Okay, very nice. Was it a puppy's love or was it serious? Серьезный беле же? Тоок сүйбөйдөн калды. No, I think that was puppy love. Okay. Well, Сыймык, thank you. Good job. Very nice. Thanks for sharing. Бөлүшкөнүзгө рахмат. Бул негизи аябай нерсе, мектептеги бирөөнү жактырып калган, болот го, кат жазып, анан алма алып келип берип, анан татуу сатып алып бергиң келип кылып, сонун күндөр өтөт мектепте жакшы көрсөң бирөөнү. Very nice. Thank you. Now, Sharkul, do you want to share? I remember my first crush. There was a lot of them. There were a lot of
crushes. Okay, good. Yes. Her name's just I don't say. Okay. You say all right. It was a very big, tall boy, and Boy. I remember her hair very black. His hair. Yes. She's very funny. His degende erkek kişi жөнүндө айтасыз. Her дегенде жөнүндө айтасыз. Ndo анын чачы аябай капкара болчу, мындай. His hair was dark. Тармал чач эмес. No. No? Okay. No. Класстерлериңиз жакшы көрүп калганыңыздар. Which I grade was in 8th yes, 8th grade. Okay. Was he your classmate or was he older? Older. Yeah. Oh, of course. I also used to like guys from older classes as well, bigger classes. Once I had a crush on the boy whose name was Sertai. He was from 11th grade. I used to think, wow, he's such a big man. Ушинтип ойлоп жүрчүмүн. Азыр ойлосом 11-класстагылар жаап кичке балдар депчи. Okay, that's always very interesting, very nice. Thank you, Sharku. Thank you. Now let's listen to somebody else who wants to share. Дагы ким бар бөлүшкүсү келген? Кимди угалы? Okay, Aziza, let's go. Let's listen to you. Сиздин крашыңыз жөнүндө угалы. Okay. I do remember my first crush. He's my classmates. Okay. His name is Hassan. I was in a 10th grade. 10th grade, okay. I mean, 10th grade, and he is handsome boy. Okay, he was a handsome boy. Popular boy? He is a president in our school. Oh, he was. And we were played volleyball teams. All together. Oh, very romantic. Very interesting. Okay. And we are talked 5 months. Oh, you dated for 5 months. Yeah. Very nice. It was the first love. It was the first love. Very cute. Very nice. Аябай кызыктуу. Өлө сүйкүмдүү экен. Рахмат бөлүшкөнүңүзгө, Азиза. Thank you for sharing. Very interesting. Okay. Now we want to listen to Nistan. Nistan, would you like to share your first crush from school? Okay. I remember my first crush. His name was Sultan Okay. He was handsome and tall. Okay, of course. Handsome and tall. I was in 7th grade when I had a crush on him. It was love, but I haven't crush, and it is very, very, very good. Okay, no crush, no problems, right? Yes, no. Okay, Nistan. Thank you for sharing. That's very interesting. Good. Thank you. Now let's listen to Parizat. Parizat, maybe you can tell us about your crush in school, if you, of course, had one. Maybe a boy that you used to like in school.
Перизат, hello. Перизат, сизде интернет жакшы болбойт деп окшойт, бир аз жакшы болгонда жооп. Сүйлөй бериңиз. Перизат, кайра угулбай калдыңыз. Окей. Интернетти растап көрөймө кылсаңыз болот, кошулсаңыз болот. Of course, биякта бизде. Let's go. Okay. I remember my first crush. His name was Aybek. Aybek. I was in 8th grade. When I had a crush On him. On him. Yes, he was handsome and told all girls loves him. Loved him. Loved him. Oh, popular guy, Aybek, right? Right now, my crush, my husband, his name Ulukbek. He's very handsome and tall. Better than your Aybek, right? Oh yes. Very nice. Okay. That's all. To Aybek. Aybek эмне болгонун жөнүндө билбейсиздерби эчтеке? Yes. Right now he's married. He has 3 children. Wow, beautiful family. Very nice. I mean, very interesting to see what happens to your school crushes, every time. Yeah, I think thank you. Yeah, thank you. It's a general problem. All girls like popular boys. Көптөгөн кыздар баягы таанымал балдарды жакшы көрөт го. Футбол деген жакшы ойногон, анан волейбол ойногон, бир ушундай болот го. Мектептин бир сулуу жигити, артынан дайыма кыздарды эшип турган. But ал менин артынан ертип эле деп айткан кандай? Very nice. Of course we're gonna believe you. Биз сизге ишенебиз да сөзсүз түрдө. Сиздин артыңызда ишенет эле. Oh, very nice. Okay, he was chasing after me. Chase after someone, бирөөнүн артынан жүгүрүү. After me. He used to chase after you. Well, Shahida, it means you were the popular girl in school анда. Сиз анда таанымал сулуу болуп экенсиз да. Бүт кыздардын жүрөгү болгон өзүңүзгө каратып алсаңыз. Very nice. Okay, thank you. Now, who else we have? Apelai, let's go. Let's listen to you. I don't know. I don't remember my first crush because I'm nerd person. Are you more nerd? I know more people think I'm boring, but it's not true. Because I don't know, because I will too serious maybe. But I know about one person. Her name is Ali. It's not Ali, it's Maxim. Okay, Maxim. What about I can talk with you? He was tall and he was tall, smart, and he has blue eyes. Wow, he has blue eyes. Okay, and you used to have a crush on him? He charted everything. Her head maybe. I always remember he buy me candy for 1 or 2, maybe несколько раз, так скажем. Several times. Well, but I'm so stupid, girls. I don't, так скажем, I don't know about your feelings. Yeah, but after he alone in my class 6 months. Wow. And
know what? But after, On you. I can you think repeat again? I mean, you study well, you are interesting, your English is great, you know. And since he was like paying a lot of attention, buying sweets for you several times, I think he's trying to show his, no? Yeah, but he left for Moscow Oh, he left to after Moscow. 6 months. Okay. Yeah, but After after my friends told me about your feelings, but I don't understand what they mean by that. I think he is a good boy. Maybe he's my friend, but I don't think about your feelings. Okay. All right. Well, that's a little complicated. But I hope you will have a chance to talk to him someday. Bir günü ошонун баарын сураганга мүмкүнчүлүгүңүз болот деп ишенем. But I don't know your number. I don't remember your about. Ой, как это сказать? Я даже фамилии даже не помню. So sad. Very sad. No even social media? Социальный сеттерде жокпу? No. Ай. It was in 9th class. 9th grade. Okay. All right. That's very sad. Өкүнүчтүү экен. All right. Okay. Now let's listen to who else there is left. Thank you, Aklay, for sharing this. It was really interesting. I was okay. Now, Sakal, let's go. Let's listen to your story about your first crush. Okay. Thank you. I remember at school was my classmates. His name is Mirlan. Mirlan. It was in 11th grade when I had a crush on his. Okay. It was a first love, and now my husband. And he's your husband right now. Yes. Oh, very interesting. This is so sweet. That's kind of a success story, you know. So you had a crush on him when you were 11th grade, and then he had a crush on you too? Yes. Wow. That's amazing. Very interesting. Мен ойлоттум эле ошо мектептен бирөөнү жакшы көрүп калып аягында ошолор менен үй бүлөлүү болгондор барбы деп. You are our story. Very interesting. Okay, Sakal, very nice. Thank you. Бул жака бизге my crush in school is Ali Asbek. He is cute with curly hair and he also plays volleyball деп жаздыр. Азаматсыз Гүлнур. Сүйлөгөнүн тартынсаңыздар, чатка жазыңыздар деп айткам. Crush жөнүндө айтып берип атат экен Ali Asbектен. Thank you, Гүлнур. Very good. Азаматсыз. Very nice. Бардыңыздардан сурап жетиштим окшойт. Эч ким калган жок бул жакта. Ким бар экен? Бизде Б деген колдонуучу бар экен. Б, hello, атыңыз ким? Каяктан болосуз? Сүйлөй аласызбы? Саламатсыздарбы? Менин атым Бек болсун. Бек болсун, hello. Саламатсызбы? I remember. Жумуш кыласыз. Биз менен таанышып алды. Биринчи жаңы кошулбадыңызбы сабакка? Ооба. My name is Bek Bolsun. I'm 19 years old. Yes, 19 years old. Now I have an intermediate level in English. Yeah, I can see that. Your English sounds confident, Yes. So. Okay, Big Boss. Now we're talking about our childhood first loves. Okay, first crushes. Do you remember one? Yes, I remember my first crush was my classmate. Okay. And her name was Rosa. Rosa, okay. Yes, I was in first grade. Grade, wow. Yes. Okay. That's very young and that's very sweet. Yeah. Why do you think you liked Rosa? Huh? Why do you think you liked Rosa? I mean, why did you have crush on her? Was she pretty? Was she kind? Was she? I don't know. She was pretty beautiful.
Smart girl was. Okay, she was a smart girl. Yeah. Okay, very sweet, Bekbosun. Thank you. I mean, you are beating our record. Siz биздин студенттердин арасынан бүгүнкү эң эрте краш тапкан студент экенсиз. 7-11, 9 класста барлаштырып айтып атып, сиз 1 класс болдуңуз. Very nice. Bekbosun, well, welcome to our talking club. Сабактарга кош келдиңиз. I hope you're gonna join more often. Дагы батыраак кошулуп болосуз деп ойлойм. Okay, thank you. Okay, thank you. Now, Паризат, интернетиңиз кандай? Мүмкүнчүлүк барбы сүйлөгөнгө? Биз сизди уга элекпиз. Сизди угуп туруп, анан сабакты жыйынтыктайлы, Паризат, микрофонуңуз күйдү, бирок сизди дагы деле укпай атабыз. Мага угулбай эле. Дагы деле угулган жок. Паризат. Башкаларга кандай? Башкаларга деле угулбай атат окшойт, анткени мен башкаларды жакшы эле угуп атам. Сиз угулбай атасыз. Жоопту жазып туруп жөнөтүңүз болот Телеграмга, Башкалар деле укпай атса керек. Жакшы. Бул биздин сабагыбыздын акыркы суроосу болчу. Буга чейинки 2 суроону кийинки сабакка калтырып коелу. Кийин мектеп жөнүндө дагы сүйлөп улантабыз. Бирок кийинки сабакта башка темада сүйлөшөбүз албетте. Бирок сабакты бүгүнкү сабакта студенттер кошулса, ошол жөнүндө сүйлөп улантканга аракет кылабыз. Анан ошо кеттик анда сабакта үйрөнгөн жаңы сөздөрдү бир сыра кайталап алалы. Бул жакта to graduate, subject, lesson, math, chemistry, physics, classmates деген сыяктуу сөздөрдү жазганбыз. Nerd, sporty guy, bully, тентек балдар жөнүндө. Friendly, noisy, active, stern, strict, to hate. Мүмкүн бул сөздөр сиздер үчүн жаңы. Унутпаңыздар. Анан азыр могу токинг клабтын астына канча жаңы сөз үйрөндүңүздөр, ошол жөнүндө жазып кетиңиздер. Кайсы жаңы сөздү үйрөнсөңүздөр, ошолорду тизме кылып жазып койсоңуздар болот. Бул сабакта мен stern деген сөздү үйрөндүм деп. Жөн эле кийинки жолу баягы канчалык көп практика кылсак, ошончолук бат жатталат сөздөр. Ошон үчүн Телеграмга жазганды унутпаңыздар. Ошол бул сиздердин кичке тапшырмаңыздар болду. Кийинки шаршемби жолугушканча саат 7-де жолугабыз. Кадимкидей эле баарыңыздарды күтөм. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо бизге аудио фидбек жөнөтүп койгонго аракет кылыңыздар. Аябай кубанычтуу болобуз. Социалдык тармактарда бөлүшкүбүз келет. Сиздердин фидбектериңиздер менен биздин башка студенттерди да чакырып платформабызды тааныштырганга. Ошол жазсаңыздар кубанычта болобуз, жазбасаңыздар деле мейли. Ошол. Кийинки шаршемби жолугушканча. Рахмат. Рахмат, сабагыңызга аябай кызыктуу сабак болду.